Dobroveče, dragi prijatelji. Na početku želim da pozdravim predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića, potpredsjednika Vasilija Leloševića, sekretara izvršnog odbora Socijalističke narodne partije Snežanu Jonicu, poslanika u Skupštini Crne Gore Vuksana Simonovića i kandidate za poslanike u Skupštini Crne Gore iz Kotora doktora Branka Ivanovića, Radomira Đukića i Aleksandru Sindić. Također želim da pozdravim predstavnike medija i predstavnike OEBS-a koji su večeras sa nama, a sada pozdravim, molim vas, velikim aplauzom i kandidata za predsjednika opštine Tivat, gospodina Đoka Vukmirovića. Ponovo smo na istom putu, sa istim ciljevima, bolji, zdravi i srećniji život za sve nas zajedno. Ono što nam daje posebnu snagu jeste činjenica da ste i vi tu i da je ovo još jedna naša zajednička borba za ljepše sutra svih nas, naših porodica i generacija koje dolaze. Sa ponosom smo podijelili 11 godina dosledni sebi i ideji koja nas je okupila, pradjedovskom amanetu da čuvamo ono što je naše, polako idući ka cilju, a to je dostojanstven život za sve građane u demokratskoj Crnoj Gori. Naši ljudi su naša snaga na ovim izborima. Socijalistička narodna partija nije samo partija, već i stil života. Ovaj način življenja koji pruža šansu mladima da se ostvare i izraze na pravi način. Dokaz da uz mladost i ljepotu idu i umijeće i velika želja i volja za stvaranjem i održavanjem pravih vrijednosti pokazuje nam naša predsjednica opštinskog odbora SMP-a Kotor i kandidatkinja za poslanika u Skupštini Crne Gore Aleksandra Sindić. Dobroveče, samo jedna ispravka, potpredsjednica opštinskog odbora Kotor. Dobroveče, dragi poštovani prijatelji, srdačan pozdrav. Obraćam se glasom snage, volje, želje, ideje, umijeća, glasom mladih. Ponosna sam što se nalazim na listi kandidata za poslanike Socijalističke narodne partije. U našim redovima su pravi ljudi i Crna Gora zna da njima treba pružiti priliku da zasjene one koji imaju samo lične želje i interese. Našim članovima ne treba iščitavati principe Socijalističke narodne partije, jer su ih svojom čašću i dijelima sami indirektno ispisali i takav stil života prenijeli nama, svojim pokoljenjima. Želimo ovaj svijet i Crnu Goru u njemu da vidimo pod zastavom slobode, jednakosti i pravde. A slobodu, jednakost i pravdu nećemo naći dičeći se brojem novotvorenih vinarija, a gledajući rijeke nezaposlenih čija su preduzeća pozatvarana. Ne želimo da svoju volju za radom i znanjem i svoje znanje podredimo članskim kartama koje su vize za posao. Mi, mladi Socijalističke narodne partije, želimo slobodu mišljenja, izražavanja, djelovanja i stvaranja jednog novog, zdravijeg društva. To je viza koja treba da nam otvori prozor u svijet. Pružamo ruku prijateljima, prijateljstva svima koji žele da žive u sigurnoj i stabilnoj zemlji, koji žele bolji standard i socijalnu pravdu, koji žele vladavinu prava i da im se rad isplati, da napreduju, ruše granice i budu građani Europe i svijeta. Mi mladi imamo svoju snagu, lijepu riječ čijom slobodom možemo premostiti sve prepreke, riješiti sve dileme i zadatke koji su pred nama. Danas u 21. vijeku dešava se nedopustivo, ono sa čime mladost ne može da nađe zajednički jezik. To je naša Crna Gora zasnovana na podjelama koje prave jaz među prijateljima, braćom, komšijama, kolegama. Ja znam ko sam, znam odakle sam. Ne znam za podjele u svojoj kući i ne želim da znam za njih ni van svojih vrata. Ne želim nepotrebne dileme oko mog divnog jezika, srpskog jezika. On mi je omogućio razmjenu najljepših riječi prijateljstva, podrške, razumijevanja, ljubavi, duhovitosti. Sada želim da sve te riječi naučim na što više jezika
i time izgradi mostove prijateljstva i van Crne Gore. Čemu granice kad je u slobodi naš pravi izražaj? Zna Crna Gora šta je prava riječ i djelo. Hajde da zajedno 29. marta pokažemo kako se riječ u djelo pretače i zaokružimo broj 8 za sve nas, za novu Crnu Goru.